Thank you so much. Wajua tukizungumza hapa tusizungumze kama machokora. Tuzungumze kwanza na protocol na heshima. Kwa sababu hili ni bunge la wananchi. Na ndani ya bunge hakunanga michezo ya kijinga. Sasa tuseme hivi. Tunajua vizuri sana kwamba governor amekuwa akirepair hizi pipes kutoka Langubaya. Amekuwa anafanya repair ya mfereji, ya hii mifereji yote. Pipes zinabadilishwa. Wakati wa Kingi, angalia kidogo, wakati wa Kingi ali initiate hii idea ya kutengeneza piping. Tumeona barabara zimekuwa zikichimbwa na tumeona kabisa pipes zinawekwa. Kwa hivyo, kama kuna shortage ya mali ya maji, ni lazima tujue kwamba kuna mifereji na repair zinafanywa. Na governor anafanya kazi hiyo ili kesho kuwe kuko salama. You must be patient.